Resmi zom tak tak te in zawa in chi bai ule voinia women reservation bill chungchang press conference ke ni Bharatiya Janata Party ti chuan kan han nei dona he women reservation chungchang a hianin central kan fai tu te du danin convener te co-convener te member te kan han isiama chung mi te chu voinia hianin ma a kan lo thu ani a ke hi laram sangi fana state joint treasurer tuna Nari Sakti adiniam chungchanga convener kani a kadinglama mi hi PC lalbiak kimi state secretary co convener ani a kavelama mi hi Jacinta Colony state secretary member ani a pi lading yani sakbira mi hi mahila morcha a kan general secretary ani kan ria thok angin nikum masa sangni le somni pathum khanin women reservation bill pass ani to a kan thitlang vekanga kha bill kha hunre to katangin pass turin noralo to china sangni le som UPS sarkar hun lai po khanin Rajya Sabha a lo pass to a amero chu Lok Sabha a atlang lei thei talawa dan angin man thei ani talawani NDA BJP sarkar na hnuaya chuanin he bill hi an ngai poimo lo in pass ngei turin a ground le mun thong thanga a theina zong zonga antang na se maya chuti chuanin sangni le somni pathum khanin pass aloni ta ani chu bill chu pass ni ba se engtin nge arang thiang berin kan man tlan thiang ti kha ngai tuana aluta bill te hi han pass thuaya atakrama man ngal melo te po hi aum chinani chu tun April kha hian special parliament session kovin ni som paruk le som paria som paruk som pasre som paria ta hianin ngai tu ani don ani parliament na chumi etan chuanin keini party shwai tu te athe angin India ram hun sanga keini po kanrama hemi chungchang hi mi puiten hena tlang zar turin prime minister Narendra Modi chuan keini abik takin party a meichia shwai tu te min han nge na chumi awang chuan boina hianin ma a loading chuak kan ni a BJP party hianin women reservation shim hi a support a sangkha zakwa samkwa a national thutko man nei po khanin 33% reservation nei tur khanin an lo pass dei to ani Rajnath Singh sangni le pasari a president ani khanin national executive chuan pass le in BJP chunga shim OB le executive le hemi mahila morcha kanti mahila wing kanti te youth wing kanti khangsong songa po khanin 33% reservation kha nei turin kan party swan rel ta nge a keni BJP Mizoram Pradesh po hianin state dangina an nei ngai lo ke ngei po hi joint treasurer minrota state danga hian meichia joint treasurer an omchia ta nilawa heng anga BJP po ina ke ma ni meichia te a rinna min hat ngam hi meichia te ta na bel fa gum ani women reservation hi kan shiat angin sangni le somni pakua Lok Sabha in khana man nge tura dwan tumani a tuna hianin delimitation boy puya ni do delimitation hi sangni somni paruk theng hianin man thei shi lo turin hemi MLA bialte MP bialte man thei to lo tura ruaman rel sa to ani a sangni somni paruk lo pelanga sangni somni pasari chung hianin delimitation tifel turin sarkar lei puile state sarkar te po ai bwa sai mupa sangni somni pasari a delimitation siam zo chuanin bial sang hi meiche bial tur han ti chuang te po ni thenga itina Mizoram a chuanin bial somli kan neya bial somli kha bial somruka nei to tura ruaman chin ani a khoi bial hinge engting an tiang ti sumi thiam ten a committee in an langai tuanga committee ti han sang ni somni pasari chungin an rel fel vek pura ruaman ani chungji nga si somruk lo ni taira chungji nga si somni chu meichia te ta na reservation turani a khoilai bial nge meichia te man tur te ro chu municipal anti angle katiang chi khanin an kalpui mai tura besi ani BJP hianin meichia te ada sang me meya tribal meichia tuna hianin constitutional post sang ber India ram president to tribal meichia ni a tribal te hi atlang pui thuin a big takin khung Chhattisgarh te Jharkhand te amun sang tribal area omna kwanin
หมู่นิยามเลมีเตนะอันหันเอ็นนิยามอังจีsociety อะโปดักนำบักโลตูระไงอังจีค่ะอันนี้ขัดยังมีติขานิน president post hi an luang ti hi an ring thiam phang ngai lo ni chutiang ang po sang tak mai chu BJP sarkarin tribal meichia an ruata pi murmu hi tribal meichia ania mel en po in atom ma amero chuni na sang tak kha achel theni ti lantin nan India sarkar leipui wan tu BJP chuan he post nei tur hianin ma ahmad chopa aruat tak nge ani tuna hianin finance minister puiting P Nirmala Sitharaman Trump puiting lu ama saper India ramin kanneya ani enkol na noya hianin kan sha cheu angin COVID-19 te kan buai maya ram economy atu chemei don ni hi ati kopin kan ram buaya na thok tu sang poisa thok chuak tu GDP tho tu te sumle pai company factory sang na thok tu te an plan ho chuma kan ram economy kha asong noi tamei don mo kan ti lain pinirmala kai shwaina hnuaya kan ram chuanin pa son chhozelin tuna hianin ram economy din hun tha thang chak deu ber ni sovin palina kan han ni te hial mai ni economy palina chutiang ang chu mei che kai shwaina hnuaya kan han nei ani chuanin tunhaya khanin America ina sanction asiama wang khan kan ram economy khanin twar he tura ngai na te oma 50% sanction te an siam khan ram thoramina kan thon chua te atlem te maya foreigner thil thon chua tlem chuanin kan ram poisa na te tanyam thil ni khamia khanin GST sang te tinyam tadwai duayen sumdon nakal chak turin theito pinan hanchanga kan GDP le kan GST tho chwate niam lutuk lovin a in phaman chho theya kum thakata nuai hi don te GST mi puiten kan tho khom chhole theita hi finance minister fel tak kan nei wang ani ti asiat ome pi susma swara chi Nuropui tak mai BJP mechia faitu kha external affairs minister ani lai khanin fakalo maya external affairs minister ani hianin mi pui khoilu tuklawan ni na ram palai angan ni na angdewa hian miten kan lo ngai china khami po kha pisus maswara san ni me khachwanin mi pui ti thleng phak Twitter te Facebook ate social media ate rampo na abikin mechia te nan har satna ne na thenna se ema mi pui centric de mai khanin aron kalpui chho vele ta ani BJP hianin sangni le sompalia mechi candidate somnga pariat kanneya sangni le sompakwa somsari pathum kanneya sangni le somni palia chuanin sompwa pakhat lai mei lok sabha mechi candidate kannei ta INC le athopuite women reservation chungchang ma na tanga ngai poi mo taka lo in soi thin te ro chuan candidate te an kiam tha na sa hle ani sangni somni palia tangin candidate an nei tlem tul maya tuna hianin MP zanga somni pathum jinga meche MP somsari pali kan neya Rajya Sabha hianin meche MP somni le pali kan nei boka nominated seat som pania hian meche ate po antel ve bokani pu Narendra Modi kai shoina hnuaya mason na satak chawin meche ate tan scheme tam tak adwanga healthcare mason na sumle pai enkol na ponga meche ate telvena ni tinuna mamo chin ol sama siam te kalpui hian kong sang meche ate te na kong tel na kong ahong zaw zelani kan chia larangin swas bharat kan ti hemi clean india kan ti hnuaya hian mechia te tan in thiar na te tunma in mechia ten an period lai ten in thiar na mumal te an nei lo china tuna chuan in thiar na mumal takte ngai chowin toilet po hi vaibel che som pani lai mei swas bharat hnuaya siamani gas connection kan ti ujwala hnuaya hianin vaibel che som gas connection pe kan ni bokani PM ujwala chu tunhaya po hian na deal na sa Mizoram po kan penwala ke ni party po hianin mi puite than kan tangkai na ani ati in ujwala helpline te kan siama kan party office a form te prince wakin agena te kan thelu saka ki mani kal tlang po hian sang tam takin gas connection
a thon angani ang chui engma pek ngai lowin an neya subsidy tang khan tlem te sarkar lai puin akat thin chau ani in saptam puini hi meichia zalila in andong to avain kati na meichia te adong tu tamzo kani mi zalia khanin chuan tui connection hi mi bible se som panga le point riat ne na pek ni to in adong tu tamzok te hi meichia an ni a scheme tam tak oma zia kin kan han pe chewanga lakpati didi self help group noya hianin meichia te empower ni in anma ni kaltang hianin mi in midang le chhong lakpati didi noya khan employment te po ansiama bible chakwa lakpati didi noya ringot po inziak lutin mudra loan hi bible se somthum panga ne na pe kani atamzok chu meichia te an ni abpmjy kanti mizoram chuanin max nen ha kan soi belchina prime minister healthcare scheme kanti golden card kanti bokha heminwaya hian bible se somli pathum aya tamshet inziak lutin atamzok te meichia nia mizoram universal healthcare scheme noya hianin he pmjy hi zialu telania pmjy hi anfan huna poimo tak ani nge ani pmjy inziak lute maksa inzialu le shanangai to lova poisa choi inzialu ngai lowa automatic in maksa khanin aluti hi azoram mi puite pon she tharila kan journalist te pon she tharila tuna hian mitam takhian shelo hi an tam em maya pmjy nei theite chu sang ni le som pakhat secc data chuang te ration card pol nei te kumsom sari chin chunglam zong te khang angchi ho kha pmjy ya ahuam veka khang ang te khan pmjy noya golden card panein maksa khat inzialu ashan pa sengso inzialu angai taloni meichefa chan himla lekha zirti ro beti bachao beti parao noya hianin he scheme kalpuini nu hianin higher education na meichia inziak lut anpung na sa hemia sang bible che za somnga pasari atangin bible che ni le 0.18 bible che gat 0.57 atangin bible che ni 0.18 apung chho ta luai ni tungin hunahan india ram modi ga isoi na nuaya hian ram sang economy hausate na pangana kan ni kan ti to kha demography diplomacy kong dik zona konga hetiang din hun kheng thei kan ni kan pumadi ti hian democracy chawngai to alowin demography le diplomacy thiam takin an playa chumi awang chuanin ram thang chakle mi tena ram om chen na tan pu ram thenan tu podanon it ram kan ni chhota ani democracy role na bul thut panchayati raj mizoram achon village council role na kantia hemia hianin women reservation chungchang fel takin inzia ka 73rd amendment le 72 amendment khanin rlb le ulb thingtang le rural thingtang le khopui role na meichia te ta na seat mun thuma thena mun khat reserve na ati chuaka mizoram apokan mangmek to state 10 khat chuanin abik takin bihar te state somni pakat lai ni chu thumi atlem nu tu geti in vc level khami panchet level a peiswanin 50% reservation an kalpia anin thirlo lemea meichia te rorel na an thanhemian an tamhianin rorel na akal dikzo kani corruption chungchanga po hian meichia te hi an film zo kani ti an muwa meichia te tamjok tilnan ma an la ani vote thak zinga hian meichia te an tlem jok thina tun ma chuanin 11% lai hi gender gap alo thina ni kong thang in meichia te ti chakna choi kan na kalpui ani nu hian vote thak tura chi chuak meichia te kan tamjok ta meichia thak tura pen chuak tamjok ka ra ero meichhe ro rel na sanga meichia thu te an na be thambiau maya za asom panga vel ani mi pamingin candidate list on him fal chin le vote thak zinga meichia an tam to hian india ram hoi her ma so na tilanga ro rel na sanga meichhe tam tak om tu hian he ma so na ti pam kim le swal do ni mishing mimal nun chung kwa khotang le ram ro rel na ba ka khovel sarkaro pui ni na din huna india ram choi kan na kong zo sel na tan constitution ziak article te po siam that ngai ni thil ni constitution siam that donin
น้ำเลสาคเตมจกเตช่วงอาจิตตินนดิกเราอินสอยไทยน่าจีนอินเดียคอนสติทิวชันเสียมจันติร์อัจฉริยะเสียมชัดไว้จัดช่วงตัวเฮียนนำเจมิโมสาคจุยตูเจมเตตานาจิมรัลเทยตัวหอยจงอินบิลป้าเสียมอารมณ์ไงเราไม่ชัดติตานรู้เรื่องสร้างอา33%ซีทเฮาสักนิยานอินเดียรำช่วงไม่ชัดติทูสเตเลนเนชั่นแนลเลเวลารู้เรื่องนัดช่วงอาดินหุ่นป่วยโมเลจวลเจลนบากะอินช่วงคูร์โซเชียลเลคอมมูนิตี้นุ่นพุ่งตินเรื่องฟัมกิมนะนิวอินเดียเช่นชินเชียตากันนี่นาริสักตีวันดันอดินิยามฮีรัมอินเรลโวลนะฉันกันในหัวไม่เชียเต political empowerment konga structural reform lian ber ania hei hi be puiro re na kalpui konga ai o sau zok in hong phalam kong eng zok kan nei chozel na ani khati zong kha kan press meet ne ya kan han soite ni a kan chian te ya ni engemo soidu an nei chuanin soina an nei chim sila chuanin me che scheme sang kha a soft copy oma kan lo thon chewanga indu do in lo la chuak venga menga tulin ti chin in lo min lo tar chwa sak ve mai don ne hi phek tam tak me che scheme lunga po hi phek ru ku ve la oma pumadi enkol na nuaya pumadi kai shoi na nuaya hian me chia te tan scheme don chwale me chia te ti chakna kal chho pui zel hi kan ramin a than pha ema chumi awanga kan GDP le khovel level anga po kan economy tha chho zel ni ta ani lo me